וניצ'רמוס לשון, שיעור 19, שיעור חזרה. איך תאמרו בלדינו? דודי חי בחיפה. מיטיו ביבה אין חיפה. מתי אתה מבקר את הוריך? Cuando visitas a tus genitores? כמה זמן עורכת הנסיעה מתל אביב לבאר שבע? ¿Cuánto tiempo dura el viaje de Tel Aviv a באר שבע? ביום שלישי יש לי עבודה עד הצהריים. Día de martes tengo hecho hasta mediodía. בשבוע שעבר הייתי בירושלים. La semana pasada estaba en ירושלים. באיזו שעה יוצאת הרכבת הראשונה לחיפה? ¿A qué horas sale el primer tren a חיפה? אשתקד הרגשתי טוב מאוד. Agorananio estaba muy bien. הרכבת הראשונה יוצאת ב5:30. El primer tren sale a las 5:30. הרכבת החמישית מגיעה ב1:15. El cinquén tren viene a la 1:15. הנסיעה אורכת 50 דקות. El viaje dura 50 minutos. בואו נזכר בימי השבוע. על חד, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, Shabbat. Hoy es lunes. Antier, שלשום, antier era Shabbat. Ayer era miércoles. Ayer era miércoles. Hoy es jueves. Hoy es el Had. Hoy es el Had. Ayer era Shabbat. Ayer era Shabbat. Antier era martes. Antier era martes. Después de mañana, מחרתיים, después de mañana, será. Después de mañana, será Shabbat. השלמו את הפועל במשפטים הבאים בזמן עבר מתמשך, imperfect. אחרי כל משפט אתן לכם את שם הפועל המתאים. לדוגמה, Agorananio con mi madre cada semana. hablar. והמשפט שלכם יהיה Agorananio hablaba con mi madre cada semana. עכשיו תורכם. Ellos en juntos cada día de Shabbat. comer. Ellos en juntos cada día de Shabbat. comer. Ellos comían en juntos cada día de Shabbat. David y Sara a Rivka cada día de jueves, visitar. David y Sara a Rivka cada día de jueves, visitar. David y Sara visitaban a Rivka cada día de jueves. David y Sara visitaban a Rivka cada día de jueves. El tío de David en Haifa. vivir. El tío de David en Haifa. vivir. El tío de David vivía en Haifa. Mi padre, recio como el fierro, ser. Mi padre, recio como el fierro, ser. Mi padre era recio como el fierro. Ayer David, aquí. estar. Ayer David, aquí. estar.
Ayer David estaba aquí. Tú no bien en judeo español. Hablar. Tú no bien en judeo español. Hablar. Tú no hablabas bien en judeo español. Tú no hablabas bien en judeo español. Él no, buen elevo, ser. Él no, buen elevo, ser. Él no era buen elevo. Él no era buen elevo. שניים אחרונים. Nosotros, morar en Jerusalén, querer. Nosotros, morar en Jerusalén, querer. Nosotros queríamos morar en Jerusalén. Nosotros queríamos morar en Jerusalén. משפט אחרון. Vosotros, en Israel, vivir. Vosotros, en Israel, vivir. Vosotros vivías en Israel. Vosotros vivías en Israel. לסיום שיעור החזרה הזה, הקשיבו לקטע הבא, אבל ראשית, הנה כמה שאלות לגביו. באיזו שעה היה להם שיעור לדינו? מה הם רצו לעשות אחר כך? למה הם לא יכלו לבקר את דודתו? כעת תקשיבו לקטע. Ayer a las 5 de la tarde, Sara y yo estábamos en la biblioteca. Teníamos 2 horas hasta la lección de judeo español. Después de la lección, queríamos visitar a mi tía, ma ella no estaba en casa. הנה שוב השאלות. באיזו שעה היה להם שיעור לדינו? מה הם רצו לעשות אחר כך? למה הם לא יכלו לבקר את דודתו? האזינו לקטע שוב. Ayer a las 5 de la tarde, Sara y yo estábamos en la biblioteca. Teníamos 2 horas hasta la lección de judeo español. Después de la lección, queríamos visitar a mi tía, ma ella no estaba en casa. נענה על השאלות יחד. באיזו שעה היה להם שיעור לדינו? ב7. Ayer a las 5 de la tarde, Sara y yo estábamos en la biblioteca. Teníamos 2 horas hasta la lección de judeo español. מה הם רצו לעשות אחר כך? הם רצו לבקר את דודתו של המספר. Después de la lección, queríamos visitar a mi tía. למה לא יכלו לבקר את דודתו? היא לא הייתה בבית. Ma ella no estaba en casa. מצוין. עד כאן ויני את שרמוס לשון, שיעור 19, שיעור חזרה.